اوست آلپرسی حکومت کی احوال 18 جون 2020 اوست کارمستر و جمع جندشتی و جنرل سیکرٹری وفا بلوچ و حسابدار مجید صالحہ نادرہانی آلپرسی کتگ و کمک سر کتگم دست ریش نادرہ غریب و تنگ دستین ٹاپیے حال گپتگ و آئیے بایو ایف سی ٹیسٹ کنگے واسطہ 11,000 کلدار کمک سر کنگ بیتا کینسر نادرہ گوہار زینب کیموتھراپی واسطہ 8,000 کلدار کمک سر کنگ بیتا و بلڈ کینسر نادرہ شہاب وارث آلپرسی کتگ و آئیرہ دوا درمان واسطہ 4,000 کلدار کمک داتا و شہاب وارثہ سال بیت کے اوست آئیے علاجہ کنگائن تو آئیے علاج ایودی سرجمن پزا بیماری حلاس بیتا و ڈاکٹر ہم پارک کتا و بلڈ کینسر نادرہ گوہار سلمہ آلپرسی کتگ و آئرہ 10,000 کلدار کمک سر کتگ کے سلمہ گوادر نندوکن تو یک غریب و تنگ دستی و انگش میں کمکانی رہ چاریں تلسیمی افزا ہونے کم یہ قسم سالیں عائشہ مجیب آلپرسی کتگ و آئرہ 10,000 کلدار کمک سر کتا کینسر نادرہ پذیلہ دوست محمد پر دوا درمان واسطہ 10,000 کلدار کمک کنک بیتا رشتہ مرچی حال جوہد پر کسا اوس پر بیوسا اوس ویلفیئر آرگنائزیشن بلوچستان